Hello. Good evening, everyone. Yithapana Bonun. Pakaya Pai. Good evening, everyone, and thank you to every one of you once again for being here with us in tonight's program. Also, I am pleased to be able to welcome all of you once again in tonight's service. So let us thank God and praise and shout by saying hallelujah 3 times. Hallelujah! 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 Also let me briefly read out the highlights of tonight's program. Opening prayer will be by Pastor Thangzamang, Pastor Elgun Pai. And after that, worship team, praise and worship team, and solo by Mistress Ningboy Waparbu. Offertory prayer, there will be offer mass collection. Collection, mipi ho yang akan sinom the tunit hahi collection umdihi mipi dosi. Iya so hica so asar hon ton khom na nei kituhin hijo thien sudi so Pastor Lim Khuyang amai nei pi diu hi chole chijo phale tulha speaker Dr. T.R. Ngam will be delivering living of God's tonight. And information time hong intin information time kisai chale closing prayer hong intin closing prayer kisai to Dren DT DS HOIKIM Pastor DY so namane nei pi diu hi chijo tulha chom lamta program kan sim to hintin tu nama sapenin opening prayer leading in Pastor Thanglen ma ama Elgun Pai Pastor po silanga hungdon tin hunei to liki pamente. I mean, she so can lang came out from Penny John and Town on in Kade. Luciana Dimzing, Kalale Kapatin, Tuniko in Paveng Talip Angavicana conference canina hin, and the tomb lang take Nataga Nepal Pigeon King Pautan Kid he. Tunta Kapati, Nama and Pik Naizawa. Nalasa Dimho Kapatin, to get the Lehumang Sakid Lang, Maban Kapati, Nangading hin. Nam kipapal nga mahong hozo si kalung hongkil lang kami kazo si kalung hongkil lang maban kapatin kay khop na sungin isuboy ji sunglang palang ni biang kay tuwa nalopi na te kapun hi karsibin kapatay ti umpi gidin mi lotang kral pasul kristamin kanzo hi tauna lumunum ta chuin ezo tabin. And tonight it's a very special night because we want our speakers to feel homed. And praise and worship team has specially organized this praise and worship session so that you will feel homed, and we will be singing mostly in English. So I hope you will enjoy. Abanle melodrama zongtunia hi inediuhin, and also another item which will be very special. We will be also having a melodrama. Now, let's put our hearts and souls into the heart of worship, and let's all put our hands together and welcome the praise and worship team. Tua patien wa choi lai na sa diu chu hi Ibmc number 1 hung hin team. Bless the Lord, oh my soul. Chila choi na sa khop diu he. Chule pakai jana mi pi ho zo se bon chana dik so ke de. Hello. Worship His
worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. The Lord of my soul, oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy name. Amen. Hallelujah. Bốn cha nó tàu số cái tàu tê. Tua hi eho IBMC te theme song kain sa de mo hi pakaya hundun o khamdong la chu kain sa de he Page number 66. Kaya hungkong mo kung gomay ay isip ko song sing kaya galit ating kalungkot nahi etin silang sinalang pisot sige IBMC kang laite ang masana magang lesot pata on masana kahat laiti ate agam kinang nanahi kaya may kapune di kong tomo tataw tagwan panung ting keno kong pagdain sa tangkat sa di sa ganso na sualang iisoteni IBMC kang laite ang masarama kong letson hata o masana kahalay ate agam kinem nanahi at sinalehoy ng ison pita lahit na hosong ison pita so siya kaging kita nagson par o poti ponin danil bangin tao singule IBMC kang laite ang masana magam letson hata o masana kahat laiti ate agam kinem nanahi patay. Kipamin praise and worship team ho sunga kipatu sevin apan program chigten solo Mrs. Ning Boy Vapar Bung More
ama hin wat soila in sapi tu hin tin hi sa sunga hi asar ho langa hi offering in ei khom tu hin offering in nei pi tu hin chule hi chi offering thil sona offertory prayer in ei pi tu hin reverend lim khojang tuibung area pastor aman ki gil pi lo ki pa tin tun solo sadingin nuning boy bapar buk more ma ka ko we chule asar hong chun collections in bor pi preparation la sa asungan team na le sa na kinin hi war papung sorry war papung he the bon savin nil ha pha wa Puthin Lopin I think in Sam number Zakat Song Halasagi Namtin Vai Pin Pakai Wa Chojun Tilaju Kolpa Wa Kan Sari here. Yo
hello, check. Thank you so much. One of the beauty about IBMC is that we are unity in diversity. We speak different dialect, but we worship the same God with a good heart together. Yam nungaire, isay yam fazana, sakpire musician mayam, abungo mayam su ishor na board piba oishinu. Kipaumin, nuning boy lang ay tanay sapiu. Patinin patay na buhan lang. Tuahi collection doll na kitay na lauzian, kitay na Japon, collection ay han video. Pu Limpuzang, Tibong area passer amar hintong ready sana omdingin. Pagkay minin kahin team kit inahiye. Tunin nila ay holding tu conference yung nawa ano pending tunin nila ahitay missionary challenge de hizi inna ibon tawa yung kigot si diu jang kata sanin imelu gagawale inuisi so okay win ka kipain ibon tawin ikipawe sala khat be ga bengo tena ngasi yamna yaifaraban numit ni kaino haibakanda akoi youth oirgira natragana ahan oirazu ai ishor gidamakta ishamak se kathokke haina missionary challenge ama tawzarakani aduna pukning thorang sem saduna lebiu haina haizabani. Thank you. To in Reverend Lim Khuzang Tibong area pastorin tholom ho pathin ko man hat dona ai ne pitaw vinge. Hello, tao te. Hello people. Zulung sangam hingzing kapaw ngai ta mai kapathian. Nalung sena lo pita nei chenova. Pakai tu kum sani le kum som le kum thum. Alhani chenna. Pakai tu ni som. Lani khat chenna. Nalung sen la gau thinga. Ni umpiba pakai tun ha phatang kapathian nang ma kristal gama jinga. Kanei khamu pakai som phat som ni yeng cha zong le pakai nang ma lengam la to ninga kan pi ro thi na mi lo pi ka thang wa ni lecilei sit ta sa sum le pa hi pakai na wan gam gon su ro sa dingin na khol lo pan han hi nga kong taw ni ka pathian tunia na pakai tu thi lo hon zong pakai na ma lung thim sunga thuna se pi kina e sanga tam lo le phazo a pakai nang ma kristal lengam la to ninga pakai nang man pa meeting room thim sunga thulan sei kin yong na pan pinga chang ka taw kin heng ka pathe lung se na ju he pa e chung ki to ro hi hagawa mi chu te khumu sana hagawa albai te lam do sana hagawa gil kil te oi wan ang pang ringin pakai nang man he pa phathen ba nang ma lo pin hang chang ringin cha jo se na kholu pian han do ha chunung ka pakai suk sami khong tawe amen. Kibaumin tuahi ibon sakeva ilung thimpung piu pathina dingin anak kipido hitin hojikti yamna marui batang kadu yosile akoi gi pukning hachang simsaduna lebisi hijito kilhonin tunilha pathin thua e hinlam kai pi diwin zana pumin Reverend Dr. DL Angam aman phat ahin kiloding in kahin timi. Zan Pai Pewa Hat Chung Nung Pathian Thangba Bin Abon Sekevin Salam Kipamin tu zana tu nilha hong hong dunia hong se
tu zan bawa hi kang kai he ti uninaw hilai khusung kon han lang mun choma ho yang le hong ding do bo khat be khot be beauty tong tao tin tuin pathin thu ai khau lim sabavin tunia hi kenzong kapupa puja bakai hi ka kawahin la hat ka dei thanin ya chu ama in to in sa pi di hinten ye chen thu ka sei ma sangin puja kai hong do entin chi la hat hong sa pi le ke pa min te a chi zo teng le ka thu ka sei chai lang le pu on kholet to thang aman la hat ai sa pi ki din chi chu ka thu sei to hong ki zoya hong ki sadi hin e chen puja bhakai HOIKIM ama in wa chai la khat hong sa pi le ke pa min te langa laya ka ko ya phalo ham che hello pudang ki dab le di ji Hello. I would like to thank God for giving me opportunity to give a special number tonight. And also I would like to give thanks to Dr. Angam HOIKIM and his colleagues and warm greetings to you all. Nabon sabin Jesu Christ amin sabi salam kan piwe. Kaisun EP upat goran kahe he rok su ji adam katile Dr. Puin la khat adel hanin hichu Emmanuel Pathinin ayum piuve IBMC Emmanuel Pathin didana hi inengai du hintin kanu kapa kapi kapu khanga chaga genthe ima chalote ka in sung kanung sangkavat jongle ima cha hello ahibanga pathin kaya dinga aphai katina la hin kei lain ne gel potin ei ma changchi la dinga ne gelo hitin abanting le emissanu IBMC la ding jong inila adibin kadein he chu in sangate Emmanuel Koi kahi a hi bang lom nei ngai lut nei lung se tham pakai ke ma a lo pie on nei dan hi o ka chon dan le ka lung ge ho ka in sung sing zong i mai lo hi bang loma nei ngai lut hi lo pi ka sa o ka pa ka o lo pi pen pa kai nun ne ka va choi o hallelujah leng zo se le hat chung nung pen pa kai nang bo o Emmanuel let ha song ki hay sing in kan ko nun ko zong alam dang in kaku kana gol la pai ten kum tin hatin in zamol lem ta sam na cha ke ma hi chen chen a nei pui lung hi o lo pi ka sai a lo pi e zai lan sa choi le ta ngi kum o lo pi pen pa kai nun ne ka va chai e o hallelujah
dâu sẽ lên hạt chung nung bên bắc cái nắng bầu Emmanuel. An gam ô cái in tình lấy sẽ đi ngài ta lâu đình chu à lấy cái pan sang lên gió tôn sót cái pan nộp kiếm ta lâu đình tu là tuôn rong anh ôm nghe ta sang na in ca ta gao mi in kamu cinta haleluya Krista san atip nagamsu olo pipen pagailunem kavatoye oh haleluya leng dâu sele hatung nung pen pagai nang bo Emmanuel. Lâu pinaประเทศจังตาย hot bell mute ho bung mite ho tu zanen và chạy lại ngài bên ô bậc cài coi cái gì ra khi bằng ai nên ngài slightly na chú time will not wait anymore slightly na chú bung na chú Ibon san veo hite time chinam time will not wait anyone part in koi ma nga chom lo de tu zanen pathin thuai kheu lim na dewa ka sei do nom chu part in nang na nga lo de ti ka sei do nom nei time will not wait anyone. Time is running out. Tonight I'm going to talk about time will not wait you. What times we are now. Ipi partner idin ham ti hi tu zan in ka sei do nom nei. Ezekiel bung som ni la ni chang som thum na in avang laya ahom laya ding ding in the standing in the gap Ivervin tu zana Bible sang phabek kasim do nomin chichum slide ni na chun nung chikin in lang lai Bible chu anaviautin Bible choice o sen khat be those who have Bible please Bible choice o sen Bible ga dam kin uti Bible choice hom che che win mobile phone choi jo se koi la ta bo mobile phone choi jo se mobile phone ga bolute Bible sang in mobile phone tam zo in tu zana hi missionary zan hi to kilhanin Bible sang ibat diwa ka dei khat na chu Jeremiah bung ge sang somni sangat phat la baltan ahin nipi lai dong achi tan kami te hu hingen amnai boy pathin thu simna pathin phat thei bo piu han bon chan ding khom te tawn an dei ding shall we stand for prayer
pakai tu zanin panin koi ma nga lo ding panin nang na nga lo ding thi thuk se do no men pakai ka ngai thone le tu zanin zal khuna sol do pakai athidinga am hoin panin nga lo ding dan thuk ka ngai to le pakai hui na thu zaman lo ho ding in tu zanin kalung thiman na in hepa it's a lie pon bunu ya to hizanin pathin na thu ka ngai bin kal son do de yang kanom nai po ve pakai du zanin nei holim pi de bin na khoda ka kil han do na hin hepa betan tun son thini na mun zo na ki tol ho khud ki pa na gospel ai sei pi ding ti nga jing bin tin hepa Tagawa dang sa ge bam ho khut pathin a sei pi ding lo ho ku ka ben le pakai tu zanin mo thei ka hitapo ve pakai nang man tu zanin phanin koi ma nga chum lo ding ti ka sei do na de wa hin pathin nang man nei pi ben tin na pan pi na ngai jisu na ka hong taw hi amen Jeremiah Tim Gavin Jeremiah bungs gate sang somnin in the harvest is past the summer is ended but we are not yet safe sangat phat la ki kheltan nipi lai la chi zautan a hin lan ka mi te in hu hing na in am nai po beti hin Jeremiah Tim Gao 5:06 kum zanga le gup lai chun Jeremiah Tim Gao chun Hichi Jerusalem achun gau thuana sein o lengpa je HOIKIM khang lai chun lengpa ben Jerusalem hi itong le ki sugam ding ki suchim ding hichi Jerusalem hi ki sugam ding Israel te hi hichi kitip na gama kuna hi Babylon gama so le kola tang de hi tin Jeremiah Tim gawana sein him ahi bangin ka sopite ho tu zanin Jeremiah Tim Gauchun o kala sain Elijah lamentation iti binihon e pawa kala hin English achun lamentation book of lamentation azi Elijah Jeremiah chun kamin namite ho komachun no ho in jingka sahi jing thoding na kingai to binama bang they are new every morning great is thy faithfulness Jinka si hi athai jing in jinka khanai musa jin pathin ka thangba etin he pathin lo pin changhan ka so pite ho tu jana Ibmc mission conference tu jar hilayong hundu phi program gon jiba hong long lovin pathin lung sen jala hong long he beti gel do kanom ne him The harvest is past the summer is end but my people are not yet saved He said, Bible, he kasim na kalung timan na he kambite ho, tigam de o hitay de sir. Zani kat binili saving, alaya ding ding koyham. Who would stand in the gap? Koyham alaya ding ding, truzanin, panin nang nangatalaw de hi, ben alaya ding ding chu koyham. Jeremiah Tim Gavin Gau to say Elijah Tim Gau hep tam ta hung do win Hanania kiti holoichun o lengpa hichi Jeremiah Tim Gau to say di law hi Israel te hi tiong le so le kola chi lo du a chi u jong le tha thum ka hong kinung le de hi atin hi tu zanin pakai hatsa keima Reverend Dr. Tielangam HOIKIM in ka sei chu pakai hung na ding ni ko hin nai hitai ka so pite ho pakai hung na ding ni ko hin nai hitai ven zana so zo chin su na hung nai tai ti ka sei do nom kit him rombung sam la tum lang chen zana so zo achitan ven su na nai tai khaye hung bo muthim na to hi pai la witin lagaw banin ki banta hite atin hi ka so pite ho tu zanin ingai to di ba ka dei chu lagaw mang thai thini na mun zona ki tol ho hin tu zan hin
IBMC ho bunga ho minu te ho mi pa te ho pasal ho tu zana hin phani talau de hin phani so talau de hin nang le kai tua hi mo to the hi ta poi ti ka sei do nom na hin Israel ten Assyrian ho to ke sa lai chun mi pha ho zo se chu mi pha ho hi khupi sunga thei lo dingin khupi pa ma hin mi pha ho hi koi ta na hi ai le chlai pha chun Assyrian mi te ho in hi chi juda teom na gam Israel an kol khumu chun o mi pha ho si chun mi pha sagi am ho chun mi pha ho chun khupa ma ho chun ven khupi lai lut thei po bin ahile Jerusalem kulpi kulpama ho Israel te juda te chu thigam dingam lai tau chun Assyrian mit te hon kum lai chun Bible changai mu ba hi chlai Bible a hin ven now senzong ki thatna tu ni le nang chapa ine ding jing le ke ai ne de heti hitabang kel chu na thana hi His lighten mi pa ho cha chibin ithi le thi tau hite tin Assyrian te kema chun Syrian te kema chun ga chibin a hile Syrian mi te ho chun o pathin mi pa ho cha mang cha in galen ta oging je ja hong bang chun ngai to win azam ta adun wan hele ne ding cha ding tam ta mu ta wan hi he chun mi pa ho chun ne di ho cha kila win ane gam ta win no ba win sana hin thilwal ho cha kila wan hi le Hichi mi pa ho cha ki holi mo bin IPS bam jing khong wa le IPS so ding ke hepoi imite ho thikam ding hi zin tu zanin e ho khupi sunga hin I thile thiu tin lut ta hite leng pa ko wa hin ka sei taw te tin mi pa ho chun amo pu naw ke zin hallelujah pathen thang wa dum han mi pa ho chu zan ko wa dum han la le Israel mi te ho chu ke la thitan de hi ta ve ti re Chun mi pa ho chun thil ho cha hong vin khupi sung kel ko na chan hong vin kel khupi kel ko chu akiu vin o leng pa ko nei hon vin izina mitile gil kila na bo hin ben in mel mate ho sam gam in tu hin ne ding cha ding tam me atiu na him ai wangin hi chi khupi sung am ho chun ta san po na him Oh, hi zo wai ki bola hi zo mi ho hi eyung ki hep sa gun hetin lai kin on hi mi pa ho chun ke ho hi khupi sunga tinga ki phallo ka hi bin hi zong le jing khong wa halang le vai ge khan te ka ti hi time will not wait pan in koi ma nga lo di hi ti he ji bin pathin ka thang ba hi Hichi mi pa ho chong bin na hile leng pan jong spe ho ga solang pe na hile o amel mate ho chu an zam gam ta ben ne ding cha dem min hichi mi pa ho zal chun mi tam tai hin na de ta na he pathian lo pin chang han tu zanin mit so jong yu mu ve el bai jong mu ve nu thoi jong mu ve pa kong jong mu ve chaga jong mu ve chon se hi a ki si jong mu ve ama wang na chon se na muna chun na liep na na sla sam na chun tau dan gu lo win khai je khu jing khong wa le vai ge khan te ti hi tu zan ka sei do nom kin na he Matthew bung thum changli na chu veu te ben thing phung tin a hei cha ki koi zo tai thi chu ben thing phung tin a hei cha ki koi zo tai The axe is lay in the root of the tree. Matthew chapter 3 verse 4 saying, even now the axe is lay in the root of the tree. Thing phung tin a hei cha ki koi zo tai ka so pite ho. Hi chu ni pia wat saham tele o hi chi thing phung ga nei lo zo se chu ki phul hu de hi ta na hi ti hi. Don't in ta san cha te ho ka so pite ho ka ho bung chan khom pi ho missionary ho pasal ho ga nei lo hi kha ding chu ti za nam ta hi ti ka sei do nom ki de hi. Ben ka so pite ho tu zan hin thing phung tina hei cha ki koi hitai in every root there is axe already to cut down which the tree doesn't bear the fruits. Phanin koi ma nga chom nei lo phanin nang na nga lo de hi ti ka sei.
Daniel bung thum sang som le gup apat som le get se vekit hote Daniel bung thum sang som le gup ma apat sang som le get chen Israel te khang dong ho Daniel o loi te ho Sadrak Besak Abednego o Dura munachun Nebuchadnezzar leng pa khang lai in milim sim tu len ta se mu bin ko hi jong le hi chim milim sim tu maya hi bo khup do zo se chu mei ko sunga ki le lu de hi sang som le gu som le sagi na chen som le gin na chen PSM som le gu na chen som le sagi na chen Sadak Besak Abednego o leng pa ka ho pathen Yahweh pathen o ba hi zin Hình dưng bắt thèn dâu thầy lâu bắt thèn cái này gì bên Hít chí mi lim xếp thủ mai hình cái họ bộ khúc bố mình cái thèn Đôn in pakaya đi ngà nụ ngà hăng sân pusal hăng sân Gol hăng sân đi mà hình am tì cái châu đông mình hít tu gian hình cái sô bì Sadang Besak Abednego chu pakaya đi ngà bắt thèn đi ngà pusal hăng sân hi mình hi Hít chí mi lim xếp thủ mai hi tiong le cái bộ khúc lâu điều hi Leng pan, hiji mei kong hi ti be với tiền mei cho ti be ta na le. A Deu Jesu sing and mei cho Deu Jesu ta na le. Bible chun ale so ma hot jading in mei cho ati ko ta na he. 10 times they put a fire furnace. But Shadrach, Meshach, Abednego said, O King Nebuchadnezzar, we will not bow down before this golden image because we have the living God. Yahweh. Tu zanin ka sopito layahin nungago lang o tu zanin ka chonom na him. O tu layah kema service ka bolding hizin pathina ding akipito lang ka service ka chande hi ti akitsa chu lagaw pathina ding hangsan hipu na him. Mi pa kema pathina ding kipito lang kasi ka cha wazo pungeti chu pakaya ding meidoi na hi. Sadang Besak Abednego na say chu o hilaya hin sang som la git na kalung thimato kha chu o leng pa hi mei ko sunga hin nei le lu du zong le ka pathian no be nei hu do de pathian lo pin sang han pathian mi ho in khot beng u te pakaya ding let's clap for our God mei ko la zong ei hu do thei pathian nei je ben pathian arin khot beng u te ka ti Hiji mei ko nga hi ei le lu dong le ka pathian hu chu dei hu do zo de hi atien ji chu fur so lo he ko ma am ne ki chai lo he thu sei u chu ama wang ji but ama wang ka pathian hu chu ni ji mei ko wa ei hu do lo dong le a kho po ya ma thu hi tan commitment ane u chu lo pi ka san pathian ka thang ba re o pakai pathian na Hichi Ibmc ministry kahin bolti din mi hoin ang amin na ministry dong hi kum thum sa bozo de na mai te ban ei noi sat ba de ka dil suin pakai nang mana him nang mana pe lo le nang min mo hi lo ham pakai ka tin pathian ka chau ta nei Nehemiah thêm gạo lệ dùng duy họ in Jerusalem kulpi kulpam sapating hung chun Sanballat ho loi Tobia ho loi na say chu Ben Israel te thogat khu si al ho ki chom nong na chim de he tiu chu noi si da nu chu mi tam te ho da tong tam ta helang mi tam te angamin ministry bol chu ima cha yang hipun de tu ni hin tu angama hipoi pathian ka ho hi zin lo pi da pathian chang hat Sadang Besak Abednego in pakai kapathin uchun ei hu dol mei ko la thi ngai pha sa yong le kho pui thi cho lo pi lam tu zanin ka so pi te ho pakaya dinga nu mei hang san pusal hang san ki holi o pathin nang ma din ka ki pi do hit nei pi lo jong le thi tang e tin ki pi u te ti ka sei do nom nei Hau san na dinga pathian na ito de hilo bin van gam go wa dinga pathian na ito zimin hallelujah pathian thang ba nam han
John Bungko Sanglina Sunahi Padza Asol Pauna ito divet John Mutimung Lang let my man to John chapter 9 verse 4 I must walk the walk of him who sent me while it is a day Sunahi Padza Pakai na ito divet oh John Mutimung Lang let my man to thilo na padong de Unin mi khat loi khat ka kimung pin o ngam pathin na ka to domin gari accident ka his in ka kenga bang in ka chi thei ta poi ka sopi ulan daw tu zan helai tu ho na keng hi ti chan ge na dei dham ti guarantee na nei poi na me hi chan ge ya khumu thei ding nei ham ti guarantee na nei poi na khoda hin i chan ge ya pathin na na to thei dham na bol thei poi ti ka se do Ben tu zan hin o pani sot ta lo di hin tu zan hin pani nang na nga lo di hi ben la ya jibat bong chut pung chu ki pe jing na be ke te lai phat chu be te pung chu ki pe jing a hin ben ki nga ti nei lo hi chial jing a hin pung nga ma kha yang ki khaba konin tu in pung sagi hang wal ta in ben pan hi nei nga lo di pan hi chal jing he ti ka sei do nom ki den hem I must walk the walk of him who said me. Suna hi patsa hi a sol pau nai to di bet zan muthim hong la koi mana to thei lo de ti ne. Chapang kum thom cha ka hi apat in pathian na kan tong in kum som ni la sagi tabang tu in pathian na ministry ka hong tan. O ka hin khu kanung bat in hi le. Pakai ka kipa ta ve khang dong cha ka hi anang manai na ko sin hallelujah tin namin ka thang ba he ka tin hin. Kachate ni ko ma jam haulen jam gulim ko ma boy leise na government official lin ta ta le min thang ne hi han sang in pakai krista ding in muchi phang on in tin ka thau pi de tu lai in o pasal reverend ho na to hon jong ichate IFC IF foreign Indian foreign service IS official ding idei bit ichate bin pathian na tong di idei tapo ve pasal ho kingai to te tu zan in pakaya ding a hang san Reverend Dr. Pastor izanim bam tu zan in ka chau no me hin Pastor ho na cha teo pathin na tong dinga na pe do ngam lo na ke lo bam tu zan in na tong na muna ke ngai ton na cha te ra le kha them pen chu official ding na bol win ale metric fail ho chu ba pathin na tong ni na seu I la gaw hin ko u tu zan ki holding ka no me hin tu zinka pakai tu ni le hin o mission challenge ke bol de hin pakai nang ma hong ki kum te in ka tin zinkal pung lin ka thobe adap le zengin bongjol hi kaloi nu ko ma ru taw na mang ta hi te ka tin adap be se ken jong Gan thei tho dia head sa ka the same to the same bang Gan thei tho dia head sa ka pakai his in ka deal su in ka nei pi to ka taw ka nei pi ko ma dam na sa be se le pon ki khun lang taw tan ka tin ka deal sun ka taw ben ka bi long su pakai Ibmc su nga khang dong ho ka cha te ho ka nau te ho le kha them ho tha nei na lai ho nei chau do pen tin ka taw ben du zing kalin o minu mi pate ho in achate o pathian na tong ning ai gam tan paka elung ka du hon pin tin ka ta ben pathian ka thang manai tu zanin khat na ka chau no reverend pastor ho evangelist ho in o ke ka gan thei be sen in ka chate be official hung han te hon tu zanin pha nin nang na nga lo de hi ti ka sei do nom ne he Bible in tibuki kimaban gam ji sangin khot donga mitso a elbaya ban gam ji phazoi ti pathian lo pi da changhan sumin nagari na chopi the hi
suma in hoi ta na ki sa the hi bangin sumin in sung no ma cho thei poi ka so pi te ho suma hi hospital mona lo lai ra ki cho thei hi bangin sumin dam na pi poi dam na ki mai pi wa chu pakai pathian hi zin pathian lo pi na changhan tun zanin chate nau te nunga gol ho kam ka chau nom chu ka pathian na kan to ti lain ka lung thima o ke jong hi ka loi pa khat in ka deu laya orphanage ka nom khom pi pa ka loi pa hi income tax office la hi ngam ipina bol hita matin na ngai bong ben ken jong orphanage ho ka bolin chaga ka itia tu chen ga nang kol na lai ham iti nahi kal na nei ta am atin ka nei poi ka tel official ki akal ki chota nang kal na ipina na yam the scooter hat ka dei ka nui sa nei zina nei ta am atin ka nei nai poi zi ka nei man poi ministry ka chi chi jing la zi ka nei man poi ka tin nui sa ke nei chagai daim laiva igen thei be sa je vet ke bang mi yong kamo mu no me phata in jen ka kisi me he tin ken ka sein ka loi pa ko ma chun ke bang gen thei ki thu hi in hi lei se na gen thei tho ban ga ma jong gen thei ka tho nom pui la sim tu in ka vela na lo le lei se jong ka thi nau hin tin ban jong ka kau nau ka hi lei se na hi banga gen thei tho ba o ban ga ma jong lut lo wa mei ti lai chi du gel ha le so pi te ho hi che sanga chu gen thei ka thu a ne ding jing son san son ne lo wa pathin na ka to a ban gam ka chi a tun sot gam kel ngoi no wa jing jing gam ai thun ding chu lo pi zo helam ka so pi te ho don't in tim wa hin standing in a gap alaya ding ding ku yam matin he tu zanin ikipi do ding ka no me tu zanin ikipi do ding ka no me ka so pi te ho rombung ge chang som lagi na in I consider that the suffering of these present times are not worthy to compare with the glory of the future. Rombung ge na chang som lagi na chun sol cha polin tun la ya itho gan thein daw le nu nga pa kai ang isan diu ki khon hoi pui pathen lo pin chang ka gan thei be setting le ha sa da ka tu ting na pa kai na leng kam ka lun ting le ba gil kel jong tapon tin dang sa jong tapon tin pa kai pu sui da jong tapon te ka tin tunin ka sopite ho ka sei do nom chu pathinin tunin ama hausat na in eva in pathinin gil kelai koi lo zin hallelujah pathin ka thang manai hausat na ding in pathin hol helang ka hau lo de pakai nang ma in dei pi lo zong le sadak me sak me de bon pakai nang ma nei pi lo zong le na na ka to de ka tin pakai jingkal khat nei pi be le nang nga ding in nei mang sai sam le khabu in lim la mel ka nei lai chen sien pakai va choi jing nge ti nei tu ni zanin ka so pi te ho ilim in bel wa pakai i va choi du ibol thei na ba pathin i va chai du heti ka sei do nom kin hen phanin nang na nga lo ding phanin koi ma nga chom lo ding slide ni na chu mission lights ga ve ke lu te mission tu za nen mission challenge sahi ta kilanen what is mission mun cham mission to Ibmc to love God plus love others and change the world. Mission pathin na to to Ibmc to ipakai ipathin to ilung tim pumpi lagaw pumpi pakai ilung ngai lut dehi. Pathin ngai lut he go lubin lagaw mang thai ho at madang ho ngai lut dehi to love other and change the world. That is what mission is that. Pathin na to na mission tu lain hobung tam tayo mo vin pathin jong ngai lu po vin mi jong ngai lu po vin
lấy xét cái khéo đi đom po bên ai họ đi bao ý cái ngày tụ cầm tàu bên hè khai dê hậu bung bị tiệt họ imut na konin khả phá na hitai imut na konin lagaw imut na ba konin khả phá na hitai pathen nang ma ka ngai lut lo le izurate in Babylon ko na hong kinung leo chun sam le khabu ajin zal som na chun Babylon lui panga ka to vin ka sem zangu ka khai vin hichimi te o hin Zion langai sading anai sebit hichigama hi ke hon iti Zion langai ka sa thei diu pakai nangin Zion na kiledo sakit la tiu cho na pakai nang man Zion na kiledo sakit le nang mana ka to lo le ka khodu kondan han ti kakamuwa nang ma chay na kasalaw le kalayo ka da nga bedan hantin na kitim tawid patinin Zion na kiledo sa patin katang malay tunin pakay kay mahi nang ating akipido din kahin nang man Zion na kiledo sa akin bangin kahin ko kalagawin ko hindi kiledo sa akin tintaw na nayutiti kadong manahin pasalo Reverend Hoin pakay nanung ka na zuy bangin say zui pital bangin gal kangin ka na zuyin tunia pa din bang pakay nang takilhon khomtang itidi kadong nahin slice so ban sa team IBMC in ipidinga tuzana mission challenge ka bolnom ham ikipido ngaye katiham kasupite hom IBMC in 2050 vision to plant 2,500 churches and 2 million people to be baptized. Very like who slice to be allowed to. Tu ai to now hi India, Burma, Nepal, Bangladesh, Bhutan, China, Cambodia, Indonesia, Israel gamadong tu ai patin na kitang patanahin. Kum sang nila som nga ka, haubung sang nila nga, haulo tela pudo di kitin, manipul nga haubung sa hikisay zao lai hiti kasay do nom lehi. Hisilaya haubung sang nila nga pudo na di nga chun, mi sang nila nga missionary ngay charo hiti titudan kasay do nom lehi. O berwin kasopito laihin, patinin hitsi vision ay piuhi, isul bulit hay na di bacho, tuzanin, pakaya din nga po sa langsan no may hangsan yung mga ihim. Isumi pa yung itpote, inaigaw yung itpote, pati na din tuzanin piuti kasi don't nom kinanahim. Slide one to veute pung bana chun. Ben maidil hi amonge ti maidil tu veute kasopite ho. Ipinanga tuzana hi pakaina ito di ham tile maidil hi mongahin hi chun tinung ting le hin kin na mahiti het je bil pathin thang ma hem pakai son kei ma hi lampi le thuta ka he tilawin kei ma hi thokin azong ka hi ti de hem tuni in ben nang in na kilhanding chu ka so pitu jana huing na nei nai lo hodinga ka sei do nom chu van gam na kilhandam meidil na kilhandam ti ka sei do nom hem leise na hausan na mi ping tha sa hoin na nei na gong da khol chu meya go vam de hin ama bang pakaya dinga ki pi ho chu la sim tu in hi chi thing hal khal le bar khat he jong le van gam go so the tit pathin lo pin achak han slice so ban to veute missionary walk among the laws pathin na to hi o pakai so leise na hong chun ben chun kel ngoi no chu velo chun amang sa hol do diga hong kahi pakai so in som ko le ko da la khat hola chi chi pham tele thakau khat chu van noi leise pu sanga man tam zo heti phun do jin pathin ka thang ma da hem ben hi chi mi te ri chun hi chi kel ngoi hi chi a khelu chu hi chi mi pa cha lim chu velo chun kel ngoi khat na la hin khat chu na ga tu hen a kai do hen pham tele missionary chu bible say akisol lo le koi si ding ham achiam lo le iti asai di ham asai phongam lo le iti za de ham ti jo teamwork a hiti avat sa de helai chun tunin achi thailo hoin pakaya dinga sumla pai pan di hi achi thei ho jo se chi di hi ben hichi kyang ngoi tui khu kwa khi banga chu thagaw mang thai dinga thiding tam ta tunia hi god bun zona kap jung hi o hin na thu mulo ho khu bete movin
tuần sót thi nín lâm zôn nín mít lì lông bùm mẹ cái tol vậy chứ ô hin na thu mù lâu ho khu về tê mun so pite tuần sót thi nín na mù lâm chu zôn nín a cái tol vậy mít lì lông bùm min phá đã bồi tai phá đã bay tai lung xét na khang hi kiếm lung xét na khang hi kiếm tu nín cái trắng lung xét đã lệ cái ngày luôn này này ta bên cao mang thai đi khó sao pa này ngày ta mình tu ra nên pa cái này ngày ta mình cái giống nang adingin ka ling zo pui nang adingin ka ding dat pui nang adingin ka pang zo pui tin tu zanin pathian ko mai ki that do ri kil han do ding ka nom ne aban chu biaute 1040 window kiti missiological perspective dung zo ya hi chi alayam si hi South Africa kona India Middle East lai hin o Muslim Hindu Buddhist ho dahi 1040 window duni san ke hi Christian hi maina sa na lai hi ka so pite ho Christian lo na ga ma hi chlai ho hi me hi be o tuni hin na ho in ge lo chun Manipula ho Assam ho Mizoram ho Nagaland ho in ve lo chun o Christian ki hi so ke ta pakai suen sei zui ho in John bung lila chun pakai sangat nading hali avat na laye pakai suni pisi ko da win lang lo za ko ve te mo sang minin khoi zo lo nei pu hinga tao win ada tong ding an sol the da ding tu zanin pakai tu zingkal punglin pathian nei thawin pakai lâu giàu khu về vinh sang anh biết khôi dâu tay lâu nay pu henga tao vinh anh đã tông anh sol thấy đã đinh tu ra đến ekipi đó đến kanom kit đến hik sop aban cho béo tê lại chân imun ta cái say chậm map cho China khát ho North Africa Middle East China cho lên India Malaysia cho green da chun Muslim ho tam na hin yellow a chun lại chun India mana chun Hindu hin red achun communist Chinese religion ho hin orange achun Buddhist ho hin ben chlai buna hin bevin Christian alhom na lai hin tunin IBMC mission conference nei wi kimuto ding le ne khom ding a hilo bin bakaya ding a ke jong ipi ka bol thiam tia hong khom hi ding in ka chonom kin ne hin kumsil IBMC khom pi ading in alag in ka sengin sagawa ding a khat ka mu jong le pakai mit lipum pumamut situpan achang phalhin ki puin tin ki pa thanom ta in nam hin zo de he pathian lo pin achang han sum chu ima cha hi puin thagau khat chun banoi le sit sanga man tam zoi aban chu be kit utin Hindu, Muslim, Buddhist, enemy spirit, ala Chinese religion, Judaism, and Shintoism. Naza khabay Shintoism. Aza khalo tam ta nam diwi. Pathian ho lo ho hi. Tu lai ne ho in egamu va iso pyo Judaism ho mung nom lo tam ta emovin. Na mung nom lo le iti ki pa na tu pa na sai pi thai de ham. Pakai so chun mi hem le ma hong lo hi le I tiong le mi hem ten so cha na mu lo de hi. Hindu ho nei vo lai win athisa nei da la win ama wang kong Hindu zo win Hindu ho kamuda pun pakai kangai lui katin ne khar kaloi nu rut to kachion en bazala ka kachion le ei vo ho lam kai pa Hindu ho lam kai pa chu ka kimuto win I met with the guy who attacked me with my wife we met them Mr. Praveen Kumar hello Praveen this is my wife chi kan nei pi hitan ka golhan lai nei tha khelo hin tun ka ji ka nei tan ni tha le en nen hong ta hong tin ka loi no to ka tim hon na hele ka mai jang ave ngam pu nei
ahin la ngai lut na thu ka sei pin tu ni zanin ngai dam thailo idei jong le pakai menai ngai dam ne kanom ne he ngai dam na idei lo le pathian dai to thailo de he aban slide chu bel kin uti hi practical ta tam jong le khatna ka bat sa nom chu belwin ibidinga tu zana sangkhol to ka pe khomu te ka tiam belwin akewa amna lai kho chu na kimu thainam chapang ho jong sangkhol nei lo he belwin alim khu belwin nupi ho jong sangkhol a lo hin lai ne atam zo kiwa ma hi Hicilai lain kayong katsiin patin na kato na muna ganti ha sa datamta kato na. Bangladesh gama katsin na in kana seizingin azakadong tamtam dihin katsin na muna o. Soon ilhum kayin katsin kalhunin ay lut sa tapo. Kaya ko mang lalkuin na hedin at sendano ay nunew tsatsahin ay lut sa tapo. Jipragam hoto kimat manahitawin ay lut sa tapo. Zanen tuipon ka kilado yan, tuipon ka kikuin, kakap. Pakai, sunilum kaya katsia, lampi sa umlawa katsia, o maho ngay lut na katsia, pakai. Hilay ko mahi o gentay katua, neding tsada umlaw, lun na diyang kamlot, kakap ta. Kakalayin patinin ay hopiin, angam nang lanang nakilungsit besen ay tinay. Hitchen kadil suen pakai nay ngai damin kalunghang talaw de pakai katin pathian ko makatab pathian law pinat sanghan tunin ka sopite ho tamzo in Ibmc dagtalangam America chin mikang ho ta kibak min natin katsin gam laysin hinay America gama katsin innom tata 7 star hotel ayim sabin innom tata ne tu tata ay pebin ahibangin opa nang manay sol na hilay man cheng di kahipoy katiin igama ka Hebraibung ko lang chun mosi chun o farao chanu chapahi a leng te na umsangin amite to gantay to de lang zoi patelaw pinat tunin manipul gama notice gama kahong hi kasupite ho tagawa ngoy sa kasupi khat be tagaw lambay ho khat be kakitupi thay dam ta hong kahibo Layse na hausa na ding len opsa na ding yan lang tuniin gam hausa tata jong kazito katsata nop ta katsen na ding ame iminam sungwa ihog thinglang chate naga kuki bizula han lang hijong le Bervin America gam Europe gam achi ho koi ma hong kinung lenom pampo na hi aung kile hon jong inom tata ki sawin kal hoi tata ki sawin school ki bolovin ama ho in chen ne ki sim tunin in munjong kadai po na he kamina ay matsam po na he in bahara ka chen na he tunia hi no na ina na chen we kan nei pi in ni kan en ko bin ani I'm going to close the kitchen ikitsan u ka khada hitai anti na ipiti ham katina hile ina ahong tadio ina gatsi na hile kaina ne ding honding an sang ampoy sum na nei loham tin sum khat sang ka nei poi beng an nei loham ter ka beng jong zero balance kaloi nu in jeng ta bi te hi je chan alunga khamin alhi su ta minu khada ding in cha te umla ya ne ding ma cham do chan alung thiman al he je kaloi nu ka koi in pathin nei pi hon de hi ka telan pathin nei pe de he da ti ji in ai bangin ma chal ampun Ichate ding ahi pi hamatin ichate chu pathian hin benan te katin he kasopi ho tu zanin I'm so proud of my wife she support me and stand with me in the missions kasopi tao tu zan kasei do nom chu alaya ding ben phani talo phani sol phanin koi manga lo this in kan nei pi to kainin kasei han chu o hausa ding bol masale handle phani anachi in tin pathian nai to de lom wal de ta zin pakain sadang besek me de gonna say bangin pakai ka pathian u chun mei ko la jang ei hu do the hi ama bang ei hu do lo jong la kho po ama thu hitan de ka tin pathian ka thong mai
pakai nang manei pi lo jong la kho poi ka tin pathian na ka ton tu den pathian ka ne kham de pi zin hallelujah pathian ka thang ma he tu zan veu te chi sagu ke wa om so pi ho veu aban slide chu veu te vial zo len te in missionary chok mu cha hin chi hin ku ma vial zo len te to ki thu a hawin ka sau cho he veu manipula hawin nom ta sa ding atowal mana alag lag sending itivin ilunga hangovin daktalang ami samsevin ben Andhra Pradesh hawin ki sa cho veu hite ong sangsom li lagi na ka sa hin vial zo len ten sangsom nian puto bin ben hichi missionary Christian khat cham lo na lagi sa hin hichi sunga hi ben alang khat na sunga cha pathian ho he oh ki pa thanom tai hi sunga hin pathian ho thebin mi ho in a building a ve pol hagaw ve tan tu ni in ho ku ki chaten I building u tu pisa na lai bil hagaw tu pisa po ve ki gel pau te tu zan en tit ka chou nom ne ei ho mong ho win ho ten ga ben ka mong ben yo win khat ki sa na hi chi hi zakhat be ke sa do de hi ga ngai to vite ka so pite ho nang la kid what do you value most in your life is it wealth name famous your educations hausan naham them naham chi nam min than nam igel kho pin ke wang ka so pite ho jo swan sei chu ke le kan sung miten bang pakai kin jing ka to de he tu zanin ka so pite ho I want to challenge each one of you pungum na chu ga nong bol kinom panin nang nanga lo de he je chun tu zanin so pi on kholet hung do in lang tuilon gen ho le pa cha pa ho thing phuk giling ho gen kazan mula kamu thei poi ti la chu hung sa pi han tia ka ko he hi chi sa sungu vin a zo teng le worship te ho in phat na boi tai lung sit na khang kim jing e ti to sautin on kholet din an sa zo le hi chi sunga hin koi tabang hu koi tabang ke wang pakai digin ka kipi do me phanum talo his in ka chapa ka chanu to ke pathin ading ke pedok ngai ti ho in amai langa missionary ka chino me ti ho zo se mai langa hin hung dil su te ding thei ding utin aban ting le koi yong le ke mai in pathin ading in thil kapi no me ti ho zo sin asaloin langa khud anoi lang dewa khun pon an do vin tin sumpinom pon pinom pung pedong hot jam pinom hon pin tin ichu tunizana pathena dinga e ho ikipi do now ka chou nom chu ka so pite ho time will not wait phanen koi ma nga chom loading phanen nang na nga loading ti hi hin ngo let langa mai langa hungin sopi on kholet hi amit so hin amit lo hin la khat na semin bakai tuilon gin ho le thingla lo na ho kilhin gin kazan mula kamu thei pun nagam ni teng le wang kamu de kinep na van gamam dan so musa jin pathin ka he is a blind man he cannot see so he made a song and say Lord I hear the streams of water flow and the flower bud I cannot see it but in your kingdom there will be no more blind. That's what the song he is going to present to us. Tuin kasopite ho ibon sabin anangay tuhte. Hello. Koi tabang hitila sa asunga ko na pathin ading keizong kipido ngeti ho jose amay lang missionary in tu katipoy sapang hizong lechun I will go for the Lord ti amale pathinman. Those who want to go as a missionaries one day, not even today, you can come up here in the front. Nunga go lang menu mi patpakay di kipingit ti hozo sidin ki yal debin kanom nehi. Ap koy mahilanga hong kaldo lo dingin langa chun tilpenom ho missionary nga ibol do hintin e chun asalon langa hin ala sai ahin hong dingum lang tilpenom am nong an pi pai do hin hichi sopion khole sa chai le worship team ho in azawala ka sei chung in sa pai debin kanom nehi. Tuin led in line sa dehem. Hello, Nilha Pha.
kalai sit kahin khu hi tila kan sa ding hin hi chi ke ma testimony hi tu ni a kin jong doctor puna sei na bana tham cha khat minute nga ta bang kan sei nom cha hi le tu a kaloi nu hi ama jong hi amel hoi lai ta ai lo le ti bu kim se la om lai ta chu Assam Nagaland na to pasor jang si ho to ang kelona ai lo le midang dang to yong kelon hi ai le tu hin ama jong aminin ata saminin khu mu zo tapun 2010 kumin hi chui ngai to ai le tu ni a missionary doctor pun challenge an bol na kipido ho hi mi wang phachung nung pen na hi beti hi pakai mina cham cha ka ga sei ro hi e kalai se kahin khu hi tilan sa ing kate abula pa ha bo abula pa nin panong abula pa nin pan kinom kalai se kahin khu hi o lung don le kana zingo zule ba ha bin kalung kidang hoi lai ra kahi kalai se kahin khu hi lung don le kana zingo kalung kidang hoi la ra kai ni lung sin na thiên sin kidang ho tabang pakai dengan kipido no missionary kasino medyo mai lang ang pai ko pagina dingin ka kipido no me kaiso pakai padam tapoy tiam le manang ang to nga ko lang nang mino mi pa missionary asino mo pagina de kipido no mo mai lang haling vai na chaki kai ni kalung ngay to bang izo
hin ho na thil sim alina neo pa changa mule lidung hui lai za ham ka he thik pui pa kai ni het sa pa kai ni lung si na thil sim ikan ho say do nom so pite hom pathinin nangma sumla pai gu pakai pathinin dunia nang angai cha chu nang an hi pakai nang ai cha chu nang nahi ka so pi tu jan na ki yal din kanom nahi e chun na ko hi jong le pakai missionary adingin keima pathina dingin ka ki pi no no me tiam le lang chun hong mu lang boy amai lang ai hung ding do de ben tu ni ki te me he chule rong chung choi lang koi tabang I bon san dingu tin tu in now ton la hin san tin asa sunga hi pakaya ding in ke jong pusal hang san nunga ang san pathina ding in ke yong ki pedong eti hop amai lang ang ding in kanom chule lai hin koi tabang ke le kan sung miten missionary khat som ning ka te tia plates kitip namin ay lo lasin dang ka som ngan pong e zakat pong e ti ho zo sin hi chong he na kila the da mai lang alam kai ho hong ding min tin he chi chu an pi do de he ko yang la pathian na tong ninga ki pi do nge ti ho zo se mai lang hong ding ni na ka dom ne he e bon chan ding u te din sung min ak pathian ding e ti pa me pathian ding a ki pi do ke jong pakaya din si ge ti so be home and dine. Idam lai hai chol chahi ei vating a we don't send for being in some what kaya ni mo akita ay na ma
se rai poi pakai ani pakai su pathin ani nga ki pakai lung hei su pakai ani nga ki pido no dam lai ni trong cha kata deni yo ki pido sa kata deni yo kama le da mo ni pakai na tong ni ki pido so pi ki ngai ton pakai na tong ni kata deni ki pido pathin ka pathin ka thangwe lung hei sin van kan pakai ani ki pido te ma ko thang ki pido pakai ke nei mang sa pakai na man sa he bôi tai pakai ke ko ma ka me ei so le hari so ta lo ti yo hari so ta lo he pakai su loi sin ti na lung hei su aye ka san yo kai to te sa ne o hin na thu ku lo ho ku vete mo so te o hin na thu mu lo wa ku vete mo so te ton so thi ni na mu lam so thi ni na mu lam so ni ati tol ui mi thi long pum pum ya ati tol ui mi thi long pum pum mi pada boy tai pada bei tai pada boy tai pada bei tai lung se na khang alem si pakai su loi sin te na lung hei su phát ga hùng nai ta phát pa som cha sum hin pakai na tong te phát pa som cha sum hin pakai na tong pasal ho rebren ho tu ni ka chau no me hi na cha te o pathin ani nga na pi no ngam lo tu ni pasal rebren ka hi ka cha te pathin na tong ni ka nei nai poi di a cha te di nga tau pi no ngam le pasal ho rebren ho elanga horum dil sung na hum tau win pasal ho do evangelist so ki pi do te pakaya di nga cha te wi pi do ngam thai na ding yo dong ki phla no te mau na tang ho tu sa nen pakaya di nga itia ki pi do ngam pi do ki de ka no he Pame Nunga hen lang Napi hen lang Sa pangyong le Turisanin o Pagkaya dingin Kipito di kanom le he Pasal ho Turisanin Nangzong hong kipito din kanom le he Naong tao di kanom le he Pagkay pasal committee san kapon katsate khatsang nang mana tong ding ampoi pakai katsate ding in hong le hong do da ding tin pasal ho dong ki kat ho te tu nen tu zanin amai langa tu zanin kamil thin non na pathian nei san pin pathian ka thang katsate di hong ding do in pathian na tong ding in hong ki pido then ka ki pathian ka thang ma re Tunin sate hom nungago lang mi pa to tunin ahong kipido re minu ho mi pa ho tunin kan sunga pathin missionary khat be aping do hantia taw na ngai cham ha le mai lang hongin ka taw pi du he o ke jong minu ka hin mi pa ka hin ka chate pathin na tong ning ka de ye tia ke jong nei taw pi ben kan sunga phagaw na tong am the ri tia ma le mai lang ahong de ka dom ne he ben ipi ham nang le ke ngai kho pin chu nang le kaya ding aman tampe ni piham ichate official ding ai dei wa pathen na tong ning ai dei lo hitam kaye ke ngai to te tu zanen ka sopi ke jong ka chate ding in ka taw no me nei taw pi bin pathen na ka to no me ti ho anu na ang ding bit
Kaye la khat e o gospel call sin hoilam chidin mol hang sang long le chidin ka heti sam te chidin ki ngai tu te binu mi pa ho in o na chate office la hi ding ali ding na David pathen na tong ni na dei po o tu din ka chate ni hong ki pe do mi pa wang pa pen ka hitai ti ka hen pathen ka thang pa le ka chau nom na hi we sa pa ni bo ka dei hi ai bang na ni honong ki pe do Tune in, katsate ni IOS officer here sangin. Pathin na tong iya gante to holding so kadayson. Amanit pathin na kinanjin lopin na pathin sa. Tune in, minu mi pat o ipihami mo ng pusat ki may tute. Na isa sumubin, adil su taydil subin lang pagkay kinong kataw pidin. Pagkay kay nihiti hitang. Kain sung hinben pagkay kain sung kiledo sa titaw. Minu mi pao es kalon hina sin hui namma chini nahi nam gaya dan cha sangam ka o minu mi pao ai to sa te hina o singa o le singa za bolte pagkay na sa katilingin Arang na singwe Ola hang sa zole Cheding kahi Ola hang sa zole Cheding kahi Pagkay tupe Zui lau te kahi po Pagkay tupe Zui lau te kahi po Ang ay lunan Ay song kachang lovin Ang ay lunan ay song Aye, kilay tong te Ipiho Ipihay na to Lung tapo ite Ani yung gusto talobi Asin na sa ipisan Asin na sa Wapagkay Kain sumahin Bisa na rin ay siyempre Calvary so tsaka Calvary so tsaka Isulam Elohim God mo na God mo na titin he Lumogin sa kanin At sising ui O gospel ko loisin O gospel ko loisin Bulan ang sang song le Titing kanin Bulan ang sang song le Titing kahin Pagkay tupi silaw te kahipo Pagkay tupi silaw te kahipo Ang ayun na ay sol Kasang lovin Pagkay na to Gospel ko na sa So site how to Kale hagil na to Unti tot so kisi Suan isi song le Ay dang chang ta no Atumufa Unso timo chukta Mulan hang sang song le Cheding kahi Mulan hang sang song le Cheding kahi Pagkay tupi zui lau Kay kahi po Ang ay lutan ay sol kacham lau Ang ay lutan ay sol kacham lau Pagkay na pagkay na to Oso pite gospel ko na sa loyte Gospel ko na sa loyte Gospel ang to na ding
rapture ni gospel na to rapture ni anay ka taasan sa Jesus sa Jesus O patid naman kasama at sumuba ng mapatid mo naman ng bagay ay sumuba ng mapatid mo na nagaw na kapitsip ay pagkay patid ng manusin na bagay na nakatulay min kakyal ba itong kanay sa upo may pagkay ng man nagaw na itong nangin sa hinsip ko nang marin panpil hindi ang katawin bagay, hindi ka sano ka na ang mana itong mga kipinohin patid bagay ng mga nagaw tinamay nagawhan sa napilang malaya bagay ng pahit nasote naman sa Panginoon manin mang saligid na mga pinagkatawahin bagay, hindi ka sa atin sa paulin sa kulin bagay ng manpagsay ko ilang bagay ng mali ka ma putin ka ma nagpagsingin ka sa atin bagay ng ali ang kipino bagay ng manpagsay ko o patid ng mali ka naling patid ng manpagsay o bagay ng para itong lumahin patid ng para ito na nilang pihinsip bilang alapin bagay ng manin ko bagay hindi ka sobipan ay hinda ng mali pinuhin patid ng mali helping day dingin bagay o patid nagaw kayo na pinlay na pihinsip o patid tunin hindi ka sobipan bagay ng mali itong tinahong ito bagay ng mali ng na nagaw din patid ng mali sunga ayat mo lang hinang sa tatin ang may lunan ay so bagay hindi ka sobipan bagay ng ating ay hinda pinuhin patid ng mali apwisig ito patid nagaw mang tayo din natingin nalang itong di mga satan o patid isip bagay kapton na yan ng maratong nakipito nasopa bagay hindi masapa ka ng mahi ng marit pasay mo ilang bagay ng marit kale nalang masala di ganit Zal hagil na to unti tunso kisi tua kisi zong le bagay ng marit ay zong le patid nagaw din Pipidel ay sa tilpol tayo na hindi lang tingin Hulan hang sam zong le cheding kahi Hulan hang sam zong le cheding kahi Pagkay tupi suy lau thay kahi po Pagkay tupi suy lau thay kahi po Ang ay lunan Bibiho kaya nga ito na kayo din Tatahibin tunso Binubi pa ng mga kurang ulit Pagkaya na misteri Kasino ka niyo malayang Totay na tayo Ben panin ko yung mga alam Maigay lang tayo Kipinoy bitayin na Gospel ko na sang loy ude Also pite gospel ko na sang loy ude Gospel la to ni ding rapture ni anay Gospel la to ka-service na to James Whitehead Sungkahon na din Ang sanalim ka ngay sasangin Pagkay ng kalangsoy Hilaisin ang sanahon ang sisangin Pagkay ng kalangsoy Hindi din kadungin Sol tu vinte Mayeng ngay itong Yesu Itaho Matin Nasumatin pagod ng mahing Hulan hang sang zong le cheding kahi Hulan hang sang zong le cheding kahi Pagkay tupi suy lau Pagkay tupi Pagkay tupi suy lau thay kahi po Ang ay lunan ay sol kachang lavin Ang ay lunan ay sol kachang lavin Pagkay na to Pagkay na to Kaze so pite ho tu zan hen pathina dinga pasal ho na to ven pakai ni ko chung lung tale o reverend pu
pasal pu na chate pakaya ding apido ngam na hin tu za da kingai to ding kano man pakain o ben minu mi pate hom keimain talan nga kapin hilo ham hoya na go hitam keiman talan som kapi hilo ham keiman cha som kapi hilo ham nga kapi hilo ham thum kapi hilo ham tin nan don bulle iti pakai da don but dam tu zanen pakaya dinga minu hang sanim lo hitam pakaya dinga mi pa hang sanim lo ham pakaya ding nga hang san gul hang sanim lo ham kingai to te tu zanen ven tu zanen tu piu chun phanin koi manga chom nei lo ding phanin nang nga lo ding phanin koi manga chom lo de ven kasopi tu zan hen ngai ton o ipu abrahamin chapa akhat bo nei isaac khat bo de in pakai pathin abraham hichina chapa isaac he ke adigin pum gol thil ton pentin chen o morial hang hong kal hon chun isaac in hepa thing khola amtan hoi baham kel ngoi nidangai chi la ya pak hepa ke ngoi jong ipu hilo ham o apa ding chut anat didaw dan chut o kasopi ka ngai ton abrahamin pagkain hin ke ngai to dan te tu zanin chapa khadanei si a pathin adinga pingam lo na hile abrahamin ko gel doin pathin abraham chapa isaac api do chun abraham tun bang na ta san na ka hetai ba noi le se na nang ma na sun na tha na chilha jo si ba na asiza hintin nel phaya nel diza hide hitai pathin lo pi na changhan tunin mi pa minu hon na chate pakai adinga nei na lai le na chate number 4 la thin tin zuwa thin tin aw san nan thi pi de he pathina de pen tin katina pakaya digit pe tuni zanin om chapani bo kanein kum gup le kum ko kanein pakaya ding ka chate ne hong ki pi do chan abraham min achapa koma jehovah sai pakayin ki ngai to nan tu zanen kasopi pakai dinga na tong dinga kipido ho ko mang kasai do num chu hepa hekoma ka benei mang sa na tin pathian itong na naman sa te dinga hi nang ma kum lom kum tama bang boy boy abraham pathian kum som sagila nga ha ko le nang kum som nga som gup de hi chu tam na sa bal hitam pathian na to dinga kasopi tu zanen pakai ding ki achi thailo ho in pathe da to nan ke le kan sung pangin ke jong suba pangin ti ho do sin kitip na chula hitin missionary son pan taute pakai ke ka chi thailo wangin kalo do kham he na nga ding nin pita nge ti akipido im di ka do man he mi pizo se imit sing kom hotin kay man tao na hineng o ti san lu hadam ka san naw pakai la sim tun bal thunan na ka tho lai hin lol hi tui bangin ka long pakai nang ma zala gan thei to an mit hi ka lun lai ben nang man ka mit hi u pakai dan lovin na koi poiti ke hezin na min ka thang ba he tunin pakai mi hizat pihin nang sunga pakai nu le pate hoin ka chate tigel kho thei ka nei ta jebin hallelujah ti min ka thang ba he ataw naw la min hilo naw san pin lang pakai nang ma in ain sung cheu wa hin pakai dang man na leng na tong ding missionary ding sanu pha chapa pha hin sim do pitan din jesu minin ka tau pin he
pakai nanga ding ahong kipido pakai tu ni zanen ka chate ni jam haulen jam hin ka satu hin pakai ka supi ho mi phabe pakai mai lang ahong ding do ho zo si nanga ding a kipido no nang man het pi te in lang pakai tu ni kipido daw hin pakai nang ma in ni gui banga ta gui banga pakai ki thung zinga nang main pakai thing do phung pha banga ga hoi hung su do ding phat thei bu ding ka taw de hing pakai phani sot ta lo ding phanin koi banga chom lo de hing phanin nang na nga lo de hi ti tu zan ka sei bang ben pakai o phan nga ta lo wa hung ki pi do ho zo se nang man het pit lang phat thei bu ding ka taw de hi o pakai sum la pa hin to do ho zo se sum la pa yu phat thei bu in lang hi chin mu thim gama thaka huing na nei lo ho la ki jang de hi zen pakai hi chi thing khal khal le bar khan jang ban ngam go hin so ding ka taw na he ap ni apon hin pe ho pakai nang man phat thei bu in lang ni cheng lo pon cheng lo ho dinga pakai dab thu ho dinga lup da le pakai nang ma gel do ne ba jisu mina ki pi de hi zen pakai nang man apon pe thil pi ho zo siang phat thei bu in tin hing ka taw pi ken na he pakai pathin tu zana na so ke ma in thing lal pum pama pakai nang manai ngan se na nei to sa na ka so pia mai hong ding zo se lai muna ko na ato na muna lung zot ting ule pakai nang ma in thagawa kipana thagawa hansan na pakai nang ma phathei na van phathei na to chun thon pi tan tin deng so phathei ka thum pi na he na thu phathei bu jing dingin na cha te chung na lung hai na jing ta han din nazar jesu na khong ta wa he ke pa me mi pin khot beng ute pakaya ding i to na mun cha si taw ong ke pa me ai ti ko yin azawa ka se chi hi hin lung se ta en koi tabang pakai leng ka ma dingin keila ka kon thei pon hi jong le ke jong pathena dingin hilaya hin akis be in your details sa pawa ka in na min na zi diu na address na zi diu email na email phone number ai zu hi chi hi missionary choma tu a hi chi kila ho jo se hin hilang hi ke he bang then hilang hi no na ke koi diu hilang hi office anan submit diu hin hi cha jo part se a chu missionary update hum ki bol de him email na pe le email a hi chi to na wa jo thagau mang thai i zanen hu hing na ne ham ti ho hi alim to na hum ki thot tha diu na taw ki pi ki diu wa hum ki bol de hin ya chu na email na wa la phone na ne yong la whatsapp hi le na whatsapp group chu missionary support group ho whatsapp hum ki sip la chu hum ki thot lut je de he ya chu chi hi noya hin langa hin no na ki koi na ning bura hin Ibmc International Biblical Mission bank account number amen bank account na pe yong lai cha chu thasia receive jong na mu diu hin thasia pinom ham kum khana khat bei pinom ham ai lo le chapang ho hi jong le thasi in cheng som ping e tiong le ki pa am ta ki li ma hi pathin na to na ding ali na ne om poi hi chun hi chi missionary da to na ding a ki piro nom ho ding in hi chi hi ikila so kai de vin pakai me ne ki ti man heng ka vela khong din do ta lo zin tu za na pathin tu se na wang lo pi da le cho na zo se pathin changen tin tu zanin kamit li en ei chu men ka tawin pakai ka ho bung sung wa ka gam sung a hen thagau mit li nei chep no kit ben ka ti ne iti hitam so pi tu zana thagau mang thai ding ana tawa mit li lunga na lun na izan hitam hitam iti hitam na mit li don na mit li kadda ngai tun tu zanin iki gel ni kanom na mit li hi 99% ku chan ge hi thisana hi 0.1 bo hi tu ye emil hiu hi mil hilon na hi pakai pathinin don lo na koi ngai pu ne
ye chun tu zanin ong ki pit ozo se chunga ki pa thu ki sein jing teng le ekiban cha na de hon sei na men jong le jing teng le hin ta sana tuilu nam de hin jing kal hawenong ki khan le hin biblical principle of baptism Bible dan nung zu ya tuilu ding thu class minutes som langa som ni tabang kala pai ki de hin chi extra ye chun koi tabang Krista hin nei lo wa ata salit za atu yen lu dam kha jong le Bible dan nung zu ya tuilu di pi ham ti ikihil de hin he cho chong ki sai teng le ni la lang le ta sana tuilu di bol de he ti chum ka phon do nom kinin jing la ding jong phaten ni kingai to tin ka so pite hom pha nen nanga lo de hi pha nen koi ma nga chum lo de ji in khai je tu in pakai na tong pan taw te ti isei now lo pin zo se pathen changin tin e ho zo se dinga phat thei chan na ta han ka ki pa e Kipam le jingin Speaker Dr. Reverend Tier Angam Patinin amang saen Tuzan Paten Bison challenge abol na mihim tampiin pakaya dinga kipina eneben tuni khwa pakaya dinga kipina thil phabol thei mi wang pha hiben ahing lai dam sunga ani ago songkol suna somla paya tu ho jo se sule pathin lang gam na to na dinga kal so ho jo se hong ki pe to ho jo se pathini bon chang pathin pathin na bu han lang sule pu zef akai sule pu on khlet amani jong pathin wa sai langi ta esa pe jewen ama jing ni junga ki pa thu sen hi program awan chalutin tun information time agitin hetsa nom phone nom tun master ro chung na phan klan ki pan te sikisai sai le melodrama thoding in tulen phai vli so na ki tin pakai men tin nam kini kin he Avelin hitabang phat pale phat hoi ap wa papatin thangwan ap masavin tuni ni khwa keima akona phone do nom ka hi nei choi hi le ai ho china lang pia ai ho ki vai pu na dan hi pathin phathei bu na zalin ki khen ni ga ya hlun kim loyong hi chi uchun tuni ni khwa hong ho phone do na ka hi nei nomin amba sa penin ngai lunom ta rent thi choki e ho ti vai son pastor chikil house pu kawen din do pi lo ki pamin te kona na be pi ote chikile amale ain su mi ti ho hong ho jong khabai hong ding do leo chen ki pamin te hola ya ta wu ham in su mi ti ho kabai hong ding do wo ki phalam po te pi ki phalam pi de ho thaka hi ve oh khut be pi ote in su mi te ding a jong chikile nonga boy chong tu chung medical in charge ai pu pi deu ama jong hi suti mu thailo ji jin tu ni na chang sala hongin ka vai hong ding do le ki pawmin te nonga boy chong ke kot gym nung langa kho ding oh mi zan na pat dan tai ki pawme na loi te ni chuta na ki hema do vin lang chikile zo ala na sa ta jong le ngai lu na nei ta hong kal so nga pu jef ka vai in din do pi ki leo chun ki pawmin te umlo po do ai tan tin chikile tuni ni ko introduction ki pol cho hi chan cho hi tan tin ji ni ko program hi thangkat cha hong ki khel ding hi ji chun thangkat cha hong ki khel ding hi ji chun pon do na ka hi nei nomin zinka program chu as it is angai ngai tan tin nun program chu 10 am to 12:30 ki ti hin 12:30 jong hi an khel mai thei hin iji chun zini ko program hi speaker hi jingle ko le Reverend Dr. Donald W. Lee ama hi ordination confirmation ho chu abolding hin ordination changding ho confirmation changding ho aki chai chai le hin song competition chu umpai ding hi tan jing le hin
Hichilaya song competition breakout season 130 to 230 talo ding hin. Hichi speaker pa ki chai le hichi competition ni pay ding hitan. Hichi competition zo aki chai ting le hin. Pungni pungkhat makai le baptism program ding hin. Bongzol ho in muna baptism program ding he. Ti pachu program ki khel dan hi ane heo hite ti pachu tim na kahin nei hintin chukit le doctor puna sai ma banga koi tabang baptism bol ding o ma hele counselor ho chikile pastor hon ai theile tuni ma le office langa office ta phonin het sa le chun ki pa minte ti pa he het sa na kahin nei hintin program ho hi het theilobu akichi ilo umzong le nin do dingovin pakai mine kiti movin he ke ma information pa chan chui tan tin ka ki pa e Tun. Speaker ho hat a pastor Shen he to hin nasata na dam mo in text involvement away hin kaboy hantai nin dalvin an ticket tan ye chun mipi ho zo sen ki khan masangin aman damlo pa ding pastor Shena ding in town. He's serious now, so he asked me to need immediate help assistance. So I got the text now. It's an bon sabin amadam thena ding in boina ima chai to lo na ding in tau pi uti bon sabin ding khom ting thei ding within pastor Shen speaker pau no heading alutol aneu pa chung amading chu tau te ahadam mol he ding in na to hin classic hotel kakatha bo hitan Adam mozi hona hong lo hin khat pan tu hin kaboye I kati de tam ti text tu chun kamuna hile kalung chimanom mol jen taun na tailo wini macham thi pun pathin til kidang bol thai jeri bon chan taw will pray for Shen now I bon chan taw te bipi ho lung sit in o pakai kapathin tu ni in pakai dam na kim pakai nang mana hin adam lo jang dam sa the ka so pi pa pakai nang ma thu zala hong kal sum pakai tu ni in ta sadam lawin amin pakai alung boy ke nam ta jen pathin nang ma lung setan pakai dam na pite te in tu ni ka tau pe hi o pakai ka pathin pakai nang ma zala hong kal so hin pathin nang ma nei bat o pakai Ata sadam thei ding ni ma pol pe ka nei koi pakai dang mo le hitai pathin pakai lung set en Shen pakai nang man dam thei na pe pakai han na pe pakai nang man lung set en ki tho pi te tein pakai tu pha o e pa pakai nang ma en le ya na len aya anadam lo na dam sai tu ni zam na thil bol thi na ki khel ti de lo pakai nang ma en pakai kasopi pahi dam thina pite te tin ka taw ke he o pathi a chen na gam hello lung khama hospital hoi lai am jam hoi lai ai pim nam ti ha thailo hi sit pakai na manung sit tain agaw thing pathi nang man pite te ding in hing ka taw he he pa chen nang man Long set ng manumpin, ng mandin pin. Pagkain ng o pati pagkain aho bunga siya sa te hole pagkain agam suhin dalaan ng makina humahin patin na tilbos na kinahang pagkain sumangin tapti na pite tin pagkain nang sunga ka tao pagkain ng maako na damtay na kangayon sa patin pagkain ng ma na sopay patin pagkain agam lawa pagkain nga damohin sin patin pagkain lumnew na naintin tasa pagkain tagawa pagkain alhaday law na digin ka tao pin Lupa na pagkain, laula item ho, kadal na diwa pagkain ng manlamdong anahim piwila. Tamsa na yun ako'y piwintin, Jesus minakahong tawahin. Kasi inom su, rotsung le,
cây lệ đón in tu bin dal pai pai bên katin la na sa bên lang ai na cái hòn dal pai pai ding in ka ki gong bin ai na het thiên din ka te men ro chung phát chom sa Pastor John anh này thì hi amaho ga po to ta vintin amasan nilha pha ibon skev nilha pha ha samenasam khad ve ibon skev nilha pha ga samate nilha pha ap wa patin chu thangwa anai pevin tu hi phat achai na lam hong ta ain hi jong le het sa lova puimo neu neu omin hi chun ei the a hi a le tu nil ha a ka se do nom pi pen chi chlai izowa plates yong ki hom chu akila ho se chun he deu hi in hi chi achung pa hi khaitan hin veven achung pa hi hin fill up win lang tu jan in fill up win jing le chi ka wa jing ki khen ka alung se ta ke ma ko ma in pe divin pakai min he sa na ka nei ne nein pe diu pa cho achung pa hi in anoi pa hi na hon na ki koi diu exam ta office a ko na he sa no ma he lo le ki za ma na ding o ma ha le lung se ta hi chi aneu pa hi na hon na ki koi diu achung pa hi chi pa se ke ma ko ma jing ting le thon le hi la pakai na in pe so ke divin taw na kan nei ne he ani chan nan pathin lungse zalin tu jan jong mi zagup le som thum ti vel ki khom da win pathin e thang wa win he abanin atum chan na ka se do nom chu e ho hi hung tam ta win chuting le mi tam ta ji win gi na ho jong neu neu boina umin tin ta sa dam lo uma le lungse ta ke ma te ki za tu wa hita chi chan yam khana damona sangta nei kha uma jong le hospital a ki puijing ding he jin lungse ta in damona zan khang hi jong le izem ta damona sangta ama le ka phone number inei so ke du ka ta sanin atam zon ke manin phone jing de hi ti hi ki phalam putin achai nan ka sei do nom chu jing ni bo hi phat inei ta ji in phat ho hi maintain patian bol utin phat ki to chana lungse ta hung diwin ka tem nomin abanin itu na ho juga veleu chun nini tuni pama ni lam iman utan hichi hi asar ho in ki su thing jinga ki boi pi jing he ji in lungse ta in ka taw na nom chu ho in le ho la iman ko hi jong le su thang po ti ti hi pakai bina ka tem na nom he aji che ho hi jing ni thai ni la chi du hitan hin tin la khu nung ting an he diu pa hi hung ha sading hi a chu pakai mina ki thu kho mutin pan lau tin lung se ten ho in hung kai ting leo ne thei helo le don thei ki te ho athang thei ho he pakai mina hichlai hol sunga he in choi lo diwin he sa na kan nei he tu jan ting le pung ko ting la lai of hung hiding he in hichima sang chun hi theya ha le lung se te in ho in khen ting le in namun che uzun jiutin che le wa le adi a khat ni hi bazar lang che loi umin ka seita in khat ve ha in jong now hi village hi pu in town ta bang hi in hi ji chun pungkot masanga hi pungko minute nga a hi get hi ki kha ding hitan hi ji chun koi ta bang hi chlai ko na po do ding maw le ki za to wa pungko zawan hunga le anu mo na ni pun gel kheu pu tin get hi ki kam ding hitai aban kinin ka sei do nom chu to khompi pakai tha cha ho hin chiting le adia izowa hung ki gul amasanga amin ki la ho chu nang ho jong naga dan waga ki mu to diu phantin chiting le to khompi pakai la cha chiting evangelist pastor ho so se lungse ta a hi chi ki chai le chom khat ke to ga ki mu to ki divin he sa na kan nei ni ka ke pai hello Pastor Jonah kunin het salawa ho ho singai tha tawin tun program aban chi pai jing tin tu phan hi melodrama
hi chi an tho ding sule tulin phai village ama hon an bol deu hentin hi chi ama hong ki go song chun ken chi ki sai le closing prayer phat chaina tauna reverend ds how ki pastor device on aman an nei de hentin ama ho jo hung an lang tu hin tho de ho jo si sun amon an tho jing lai an tho hong ki go jing lai ven ken langai jingli jing ka dinga program hon phun la nai nei nge dear February 2023 morning service 7 to 8 a.m. opening prayer Bathang Sat Pastor T Song Bam praise and worship team in wat sai la sa na an nei ding sikisai sai la solo hong chin din solo chu thangtin len ting pi bung aman nei di hin zo phal speaker pa pha den tin speaker is Reverend Sen farmer tun ha tau pi pau sen jin ama jong pathirenga zo pat tau na in man copy ding ki pa men tin dam theina dingen jing program az zau theina dingen zo phal closing song hong in tin closing prayer hong in tin Pastor Lun Min Thang El Zuzang and more area pastor hizo jingli jing ka dinga program ki man cha di chom sa hin tin tun melodrama thoting in tulen phai church member ho ka ko we Hello. Amasan ni kha pha AP wa ha chung nung pathin thangwa na kan pi nei ye. Tu jan pha na hi skit sin tho ki diu che he le. Me thiu bung som ni la nga chang khat chung chin tho diu hi ye. Su nai ni tho che la isal te hi in. Khat ve in amo hi koi ham ti chu khat vi phun do na kan nei ki de ye. Nunga lung thim be ho se khat ve hung ding vu. Silent. Aba tu ta vu aba ni nunga lung thim pha ho thau tui keng ho. Ana tu ta vu. Chule mo win nei pu khat ve hung ding do. Ama hi pakai su a hung pang di mo win nei pu di ye. Abanin thau tui kang lo ho ama ho kul se na ga che nau pa sol pa ha ding ding do tu za na kan tho diu hi ni nung ni a phat ki chai ni a wan gam lu di le lu lo dio kan tho diu hi miu ye chin la pi te le chen phan ti Van gam tu thao me kita na mo in nei pulam to dinga po do nunga som to kite ka dinga hi ala uwa nga chu lung thim pha hi vin nga chu lung thim be hi ve mo in nei pu chu ahung vai ge ta ze in abon chawin alul hovin ai mu thugam ta ve a hin la jan khang kimin vin no thao tiu them kha ve
Hilla achoa achilanun moin nei pu chu ahung tan ki go sa dia ma ho chu to mau bui na in a chun thakhat ta in a lut nun kot a ki kha taw ve chu zo ven nunga ta ho chu ahungun pakai kot nei hon mun o pakai kot nei hon mun oประเทศทูเลลาเหตุคำไว้ในทอหอประเทศนี้บอกขีดลงไงดำตีนทูอลาตะกิตัวประเทศลุงไทยนายทอดอกและประเทศนินพัทธีบุปีตาวเห็นก็กี่เปล่ากี่ป่าวมินประเทศนินประเทศนบุวินตินคุยนะนุ่งตีดะคุยนะจารีใบยิงสังเจมาเทนจาดดีอดุมให้นะดับมาเลยอดุมายนะอิโชทักกัดปัจจุอิเซย์นะตัวบ้านนะจักนะเมโลดราม่านะจักเมสเซจโอ้ยนะตาบกันดามหาเสเห็นนะตรงนั้นเลยอดุนายามนะทักกัดลีตุเลนไฟวิลเลจคอยสูประเทศนินอิตาวนาสังอินปัดนินประเทศนินอิตาวนาเตหไอซันปิววินดร.ชินจุตุหินอพดอมไตตีทัวกิจาอินประเทศเราปีนาจังหันอีบอนสาวินข้าไปคุดกับเบงโอเต God has answered our prayer and now he is in the process of recovering and we give thanks and praise to our Almighty God. Tu in I program zo siyo kum khana dingin Kipamin Pastor Reverend Puyong Damiti thu message hong kita ni pathin thangwa men lang avialin tun phat chai ni dingin tun la adinga phat chai na taw na iman pe diwin Reverend this HOIKIM Pastor Division man taw na iman pe le tun la adinga phat chai na hi tai Pakai janan ibon sabin anading se itive nading itive tau na anane itive hat sunung pena hinjing kapau pathin nang malung sit na jalin tuzan phat hoi nang ma nei chai sa ta ji evin avelin na ko makipa thu se na min thing kain thangwa zo ben hi tuzana pakai na thulet na late ho kan ngai la na ho Iti asu phat kijen pet, ailule phat mandan, kathit theiwa kununga kisi na hil dingin, nang ma nasate hozo si tak salel hagawa, kipa na to hal na to, kingai tu thak na to kilhona kikhan tha thei dingin, na thu te ho phat thei nei bu piwa kamabano wazong, iti asu tuyan kaung kisol du na di vi hanlang, jing di khua kaung kiman tak na di zo si wazong. Hitabang phat kamu kit ka sevin nalagaw tingin ay umpi si tawin tin
at sunong pena umpakai Yesu Krista menin kahung tau zo benahi. Amen. Ipamay. Chilo pinachang tahan. Hello. Pakai la ho pastor ho hin sting le evangelist missionary ho hin. Ting la asar ho zong lung sitin ega umpi vin lang. Chiting le izoma missionary place ke ho ma kila ho. Koi tabang aji dan abolan he thim lo uma le pakai mina ke to ega ke za tu divin he sa na kan hin he. Hello. Hensa tu ko chale. Pulanga gari langa hun giat lang hun tam pita ki ko yin. Tun gari achi thei tapun. Isun lungse ten gari ne ho so sign board pi divin pakai minin tim nang kin yin he. Hello. Hensa nanom so ile giat panga gari ne ho so lungse ten sign board pi win lang gari hung le wale ho so disturb thaina lo digin. Side bulletin gari ho so ano che su la koi butin aki hin do om na ding dor dor la sun sa leven pa kai mina kan tim hi be sele ngai lu nom ta asar ho luk setan langa hin talam kai pau gen hi chi bon ho hi eris bol to dingin dan ko ben he compare to any instinct le artist chef akai yang lusi ten iga tu ten piwo compare ho instinct le artist ho hin ka tu khom va ute hi bonovin pakai la cho hin artist pujef akai instinct le compare ho lusi ten ga khom matin so lo de he so lâu thì cũng sẽ tên cả tôi khó một thế bung gió lung ngã của lăng họ là hotel một vòng